Jingalam jongka khasi Jantia Deficit School Teachers Association. Hini kesengi kalum ya kejingalang banjir di kenungkit Kampapura na kabanta ka association. Hagaba na kaliang jongka association kalajit ya ka interim body hapo kejingalam uba LP Dios L Marshallong President badaba Boswell Pala kumus keteri. Haba keren sikilat pathai kubor u President ka interim body uba LP Dios Lengdo Marshallong ulaong ba anpen scam kini kinungkit kambat mai ha ka general meeting kabanlong ha ka sitarik unaiwing arhajar arpusan nagliang unong aibu jonggane ka kenhun babu kular khongjiram ulaong bahagani ka sngi kelajit ikinungkit kam jongka association kinong hikai na keleng jongkari khasi bejantia kamtam ki president ki secretary bat kumjuru kinongilam na ki unit kilawan Banya Shimadalang representative, zonal representative, unit representative. Kadai ka bangi khot ka executive committee jong ka khasi Jantia Deficit School ke GDSTA. Dipila ban batai khendat habade ke jingmi kirai ke ba PPSM. Pi ha ka khatwai tarik jong Oktober arhajar rusan ngila penlong ya ke general meeting ha ka ba ha ka tu kasngi nakaliang kinokit kam kiba mensua di kim la shu ban peteng namar kat de ban continue lan ban peteng di namar kata kadau ba ha katugas ngijit no yaki interim body kata arngut khantam lajit dau pajbahi katu yo president dan secretary haba hakaba mangai LP Dius Lengdo Marshallong bagi Sir Boswell Pala kumi secretary manga kumi president jong ka interim body but nakatu kajing ai bor jong katu ka sngi mentangi perlong ya kani ka meeting ban yo ban ya jit ya kita kinongkit kam pura jong ka seng kata kadai ka khasi Jantia Deficit School penskam kita kinong kit kam pathamai lapin perlong da ka general meeting ni hakano ka dur pinne hot kata kumba julong kani ka association jongi hadin bangila jit ya kinong kit kam lengba ka electoral college ka bagi ong berkata kadi menta idon kam saya ko confirmation na ki means ki parada khot jongi baro kata kadi ka general meeting badia kani ka general meeting ila sim hakarai mene bakata kan long hakashitarik benai November arhajar al-kursan hai pin penlong ya kini ka kadadu menta ya kajaka ngimpat lah penong yet to be notified and we will let you know on the date issue kiba nakaliang jongpi kum ka kanhun pinsiam hadim ba pinsiam ti kum ki full fledged kadadu menta bangin ong grand ya kita ki issue te ngimpat lah bele nrei hadin bangila ya kani ka body ka ba la bangin sesya confirm hakati ka sngi kembang labu la ong mene dei hanta ke ngi sesya mikirai ki isu ki ba ngi dei ban le nam ta ke jingba jongi kino hikai lane what we call a teaching community mo hang tu ka sngi ngi sesya mikirai kat adu mentang empat la ban ong kan bang jadi begani lamar ngi kelin bar ngi ba mensuana kaliang jong ka kenun jompi kila mi bun ki isu ki ba kila ra apo ke jingalam jong i sa te Pinbudin de empat ini ki isu. Oh certainly, that is 100%. We will follow up. We will take up this matter. It doesn't matter in any case, but we will follow up this issue that may affect us. Kila konbin kila penlong ini ki interim presiden dan secretary ya baru ki presiden secretary jong ki zone different zone jong ki GDSTA baru apat khasi Jantia thì ndai tangi secretary presiden in zone ndai hadu ki unit kila awan pat kani kalong kumala om di interim presiden kalong ba nginjo ki full fledged office bearer di katum ga hukum katum constitution ini kalong ba idei ban konstitu ya ka electoral college ti menta kasni ke jing lum jong ini kalong ndai tangga executive committee kalong kom electoral college marka electoral college kadai kebedon board ban wa ban propose gi nong dikam ti menta kasni kila propose nga ban nong protem chalman
ngalak penya je kata aku protem zaman but ngalak true yang ni ga proposal di idea mendai ga decision mana mendai hari pajba baru away but ini gi bawan hang ni dak away gi jengmut kalau consensus ni kamlong di Biden not by voting also mendai consensus kila ji tumai ini baru di office beral di kidan hang ni tambah dari kuang insai but kini kilong tangki proposal dewan batha yo yong dai ginong kikam nrei igini gi proposal menta kesni jong electoral college ni syaira sia kataga general meeting kaban approve kaban confirm kaban penskem ya gini ginong kikam once the general meeting approve ila kelalong di full fledged office bearer kin sa function kin sa trekam no tete na du pelapun skem ka office bearer ila long di new body jongka asosian ngasai bila sia kata te iwe isu ibun ma rafi ang isu di babun tangba nginum disclose nta iba kata sudah kantam yi deficit hilai te nrei ngin yekren ha den jongka sitering bala long full fledged office bearer yogi yang gumnu hilong ad hoc kia kren start nta kamde nta after the confirmation of general meeting we will function as the KGTSTA as the body of the new KGTSTA and so many immediate issue we will taken up with the government concerning the deficit teachers. Saya bilang saya kata